大家平安，大家vai tu chua kajam naman nama kajinana sulivat. Saka tu chua kajam naman aurita supina kainwa samas imazai tua sini pakelan te Yohana toro. Imazai tua Shiva sulatan imazai tua ita kayam patuta puru katu dosa kayam. 启示录9章1到12节。Ka padrapa azwa sika masang rimala sa sekaulan i taribabau. Patsunakan toa ita videoan na makro akama sikar barban. A semakadunangan. Au azwa videoan pagagawan toa azwa suksuk tuk-tuk. Uri siso elev toa buang i serem nekano kataradan. Pai sem elev di maju toa zwa buang i serem mano levavau sevol kemasi toa buang. Maro sevolanga na kemasi toa papotsongan kuda-kudar. Au misermana adau katoa karvarvan. Masa mawa na ichua sevol. Mano miut kemasi toa sevol marka karivungul bungo sasa kadunangan. Tia maju pinapupitsuran toa namaya toa pitsur noa sasuri ikatsawan. Au pazajekaten tia maju maya tutsu. Maya mapara-paraka ikatsawan tsemer katoa lilualuas nemane manga katoa kanakasiwanga. Mina zwa marka tsau-tsau inika pinohang pijais toa hang noa semas noa uri no pasrapa ini ayai. Azwa karivunung inika sinirengan toa emci toa tsau-tsau. Mina uri seman sensengan tea maju 5 ilas. Pai aichua rutut maru kina sanga noa sasuri apasa saitu. Pai toa zwa 5 ilas marka tsau-tsau. Uri kivaletu macai. Lakwa inika uri makaya macai. Uri kiaung toa macai. Lakwa uri sika mapaswayan utan noa sipat sayang. Pai akina kemudahan noa zwa marka karivungul bunung. Maru ligianga pinadire toa kiucian. Azwa uru niamaju izwanga maru kinganga sinam lailaya tarupung. Au mudingan maru mudingan nanga noa tsau-tsau. Uvad maru uvalanga noa vavaya-vayan. Alis maru alis sanga noa rayung. Au naki paserem pivarung toa maru vatulaya nanga irada. Lingau noa valangan no mi perper maru lingawanga noa liawarava sa siki ichi palidi. Raka-rakatsen dialau noa rigi pasa kaki ucian. Dia maju izwa jujuyan iku namaya tusa sasuri. Saka mavana iku niamaju sikakayan pasa itu toa marka tsau-tsau 5 ilas. Anamasang Huanti tea maju mavan nazwa sa sekaulan i serem. Ngadan niamaju hipurai ati yaban. Shira ati aporol. Pai secari vatanga azwa sanga-sangasa na kipaura. No teveril taichu izwana na masam musala kipaura. Aichu kainwa semas. Sakatu tswa kajam-jaman sini putarwan tanutin
上帝管教仍设限制，上帝管教仍设限制。从天坠落的心就是撒旦，他打开无底深渊，让如蝗虫般的邪恶势力带来令人恐惧的灾害。然而上帝虽允许那邪恶势力出现，却也对其设下限制，他们只能暂时猖狂，并且不得伤害有上帝印记的人。痛苦是有尽头的，这对当时身处压迫困苦中的人而言，无疑是一大安慰和盼望。上帝让拜偶像的人受罚，是希望他们能悔改，就如父母处罚犯错的孩子，是为了让孩子改过并汲取教训。上帝虽让人受苦，仍设下限制和期限，这是何等大的怜悯。喜那亚将军就说：“上帝管教仍设限制。Asini pasamalau janutin, asini pakalan janutin, latinana jamalalai jakamelang tua mana varung no ja semas， 痛苦是有尽头的。这对当时身处压迫困苦中的人而言，无疑是一大安慰和盼望。Aisyah ja semas mawana kasijuan tua ja puzangaran, mana kasijuan tua ja parolo tanga nasi jayau saka nusuvunjin tua ja si serapai tua ja kipora， 那个都是有限制的跟期限。所以Aisyah sarsilan no sema janutin latina na kemelan tua mana kiliwa ke no semas tinggalan no sema janutin imaze katsawana markala ke nimaju ayakana pasamalau janutin nama polat atisuna tiakem sakatu soa kajam-jaman nasini pakini menum janutin。 蝗虫之灾害让人反省，上帝爱我们，他以恩慈的惩罚管教我们，是希望我们及时悔改。但上帝也是公义的神，他的公义审判终必来临。喜那也将军都说大家们，希望我们能够及时悔改。Latina pakerimu kiumal tu aja pasariu-sariu喜那也都说大家们aruja kinunumen saka kainuri。慈爱的上帝，当灾难来临，我才警觉不可偏行己路，要从中反思归向你，不要像启示录所描述的那些人，痛苦5个月仍坚持不悔改，终至灭亡。求你使我引以为戒，奉主名求，阿们。Mali-mali nama kati na misasela nga sumupu kituro apasunto kai no semas masarakan tuso sini pawai no semas pajazikat no semas latinana kemelang latinana pasusu tayau latinana pakeremu kiuman sakana makaya tinana masijwa to chacha sinupuan nama kai tinata kemelang to varung to kinunuman no semas janutin ayakana pasamarau sakala munana suliva tu suacakan edavan 大家平安。